Uspostavite bolje odnose s ljudima. Važno je manje ulaziti u konflikte i postizati veće dogovore kroz efikasno pregovaranje. Naučite kako da prezentirate svoje ideje i prijedloge na način da ih druga strana lakše razumije i bolje prihvati. Ponekad je presudno ostati upečatljiv u moru drugih prezentacija. Preuzmite veću kontrolu nad onim što se dešava na sastancima. Ne trošite tuđe vrijeme i ne dozvolite da drugi troše vaše vrijeme. Nemojte biti samo puki posmatrač, već preuzmite stvari u svoje ruke. Izgradite samopouzdanje. Ukoliko sami sebi ne vjerujete, zašto bi vam neko drugi vjerovao? Vaš uspjeh je u vašim rukama.